Kamala Gono Bisa Hoi Bisa Gono Kamala Pesquentava abafundi behleli phansi beshumayela izindaba zeTestamente abankulume ngithini ngalumoya khulume ngithini alumoya nkulume ngithini ngalumoya khulume ngithini abangezinsuku zokugcina amabhayibheli ayovalwa kusebenza bomoya sebenza moyo inapaphathizane labantu emagameni amathathu elikayise nelikamoya elikamoyo abantwana ndodana 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 yenguthi abayakhale mvuka baba yakhale siphambaneni yakhale mvuka baba yakhala yesu abayakhale mvuka baba yakhale siphambaneni yakhale mvuka baba yakhala yesu abakwakusekuseni ngesabatha uMaria makadale wafika selivuliwe esevukile mina ngikhulume ngithini ngalumoya khulume ngithini ngalumoya ngotrailer baye khulume ngithini abantwana ndodana 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 yo abantwana ndodana 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 yo Ema 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 Makosi Ona sitandaze ezulini hlabelela majola iphile lento ezulini yayi ugajona sitandaze ezulini ezulini uyayi ezulini uyayi ezulini uyayi ezulini uyayi ezulini uyayi sitandaze ezulini uyayi sitandaze ezulini uyayi ugawetshona
wetshona oyezulwini baba vuka wetshona oyezulwini awuvuka wetshona oyezulwini hamba salani nishuma umina sengamba salani nishuma umina sengamba usiuluke asibone ngamehlo baba zibone nangoba nozayangena Nkosi yababa siya ezulwini nangoba nozayongena manje la lokho nithandaza ngizukufa ngiyakhuleka ngithi Nkosi iphebeza lokufa kodwa umoya ngcwelela kimi uthi mangifuna ulelisiwa kaNgcobo la angazi noma ukhona umuntu abathunelisiwa kaNgcobo kodwa ngizukufa la angazi ukhona umuntu abathunelisiwa kaNgcobo wena mama basibone ngamehlo sesasi asibone ngamehlo baba wami amehlo baba asibone ngamehlo baba wami asibone baba wami haleluya baba asibone haleluya baba asibone nangoba nozoyongena siya baba asiyo nyamba akenisho salani nishumaye umina sengamba umina sengamba kesere amba umina sengamba umina ngamba
Malibunya malibonga igama lakho hayiba tena tena uthi umoya ingcele la kuqalana mama uthi umoya ingcele la mangena Nkosi angigadli induku kakhulu ngigadle lize liphala ligazi ngabuza ngathi inkosi kwenzelani lokho wathi uJehova angikhuleke kakhulu nawe ngiyofuna abantu bakangcobo uma ngibuza ngithi inkosi kwenze njani lathi izwi lasezulwini ikhona into ongena nayo la njengomuntu angathi singaze sikhuza ukufa ukhona umuntu ogulayo manje ekhaya njengoba ungena la lo muntu olwela impilo yakhe ogulayo uthi umoya ongcwele mawuthi impela kunjalo khuluma kakhulu gogo ikhona into kumele ngabe siyayithandazisa Nkosi kodwa lento masiyithandazisa simthandazisela amanzi ngo5 liter sihlabelele kahle singajahi sithi thina ho msindisi ho msindisi ho msindisi kuwe baba kuwe woli
Akafangu Lazaro emathuneni, akafangu Lazaro emathuneni, akafangu Lazaro emathuneni, akafangu Lazaro emathuneni, navuka Lazaro emathuneni, vuka Lazaro emathuneni, akafangu Lazaro emathuneni. Akenisho nonke ni right. Navuka Lazaro, vuka Lazaro, akafangu Lazaro, navuka Lazaro. Emathuneni, akafangu Lazaro, Pompen madoda siye phambili sona. Moya. Umoya ingcwele lo mama bekumele simthandazele kakhulu, kodwa masimthandazela kuba umama ngathi naye sifuna abantu basepostoli. Yes. Noma sifuna abantu abagqoka ingubo ezimhlophe ezinganalutho ezinganambala. Wathi umoya mosi lo muntu esimkhulekisayo noma esiloko esimsho sithi uyagula ngimbone egqoke ingubo ezimhlophe. Wathi Jehova lo mama ngazi noma uphuma epostoli noma usontapi, kodwa uthi umoya ingcwele ikhona into okumele ngabe siyayisusa ekufa lathi izila sezwini mosi lo mama ikhona icala ke yaligqinqa egqinqela icala lomntanakhe. Uthi umoya ingcwele umntanakhe ukantshontsha ibhetri yemoto mosi. Wathi umoya ingcwele kukhona icala man aloke naye lama ukulikhuluma efuna ukuhlangana nabanye abantu ethi asixoxeni noma sikhulumeni kahle kube sengathi lento siyayidlulisa nami umntwana bengingamthumanga. Wathi umoya ingcwele kukhona into enjalo emhluphayo njengomuntu angathi kuke kwasongelana kakhulu kwazi kwathenjisana ukudutshulwana. Wathi umoya ingcwele mina ngiyena umuntu onodlame mosi ngizwa lo muntu esho kanjalo lo mama esho kanjalo. Wathi Jehova ikhona into mina ngabe siyikhulekisa la kulo mama sihlukanise kahle ngoba namanje kukhona into abaplana ukuyithatha kunohamba abaplana ukulithatha labantu njengomuntu angathi bafuna ukuhamba baze bayofika kwenye indawo bathi sedududu njengomuntu angathi umndeni uxabene mosi wodwa njengomuntu angathi mawuxabana umndeni wodwa kukhona into abafuna ukuyihlukanisela la emoyeni. Wathi umoya ingcwele yazi kuya ngami ngabe ngithi mina akubabize lo mndeni ukungenisa la phakathi kukhona indaba ofanele siyikhulume size siyofika kwenye indaba ethinta into engathi iyimfuyo noma ethinta imbuzi phakathi. Wathi uJehova namanje kukhona induna okuhamba bese ngathi namanje siyoyikhulekisa siyoyihlalisa phansi njengomuntu angathi namanje ngabe sifuna sibothetha abantu bakamakhathini straight ngathi mina kamakhathini siyofunana. Wathi umoya ingcwele lo mama yazi bake banukana mosibodwa ubuthakathi mabenukana ubuthakathi. Wathi uJehova asikhule
kakhulu masikhuleka kakhulu bese ngathi sihamba kakhulu sibamba lo mama kube sengathi lo mama silamulela umndeni wakhe ngoba banukiwe bona bebodwa banukwa ngisho into engathi ibuthakathi straight wathi uJehova ngabe siyayikhulekisa kakhulu lento uthe uJehova kimi masimkhulekisa lo mama kukhona ukufa okufanye ngabe siyakubamba kuleli ekhaya kube sengathi siyaxosha straight ngoba vele lukhona uhamba ade mele balithathe ngolwesithathu njengomuntu angaze ngithi mina noma niyazi nina ake nimene ukuhamba kakhulu ngoba namanje kukhona inkukhu abake bayithola ifili ihlotshwe into engathi i-okap phakathi wathi uJehova masihloko esikhuleka la uthe uJehova ikhona into omele siyilandele ngoba ngizwa beshaya ukufa begula magula lona mayisinda lokuphinde gula omunye wathi umoya ongcwele ikhona into enjalo kumanje gula umntwana njengomuntu angathi umntwana kodwa wasepostoli wathi uJehova ngabe siyayikhulekisa mos lento kakhulu singayiyeka angazani ikhulumeni ngizwe uthini lo mama Nkosi cool. Ngifike ngakhonse emarobeni Nkosi. ngayeza yona ngahlulela phetha ngakhona epostoli Hayi. manje ngikhona epostoli nansoke Hayi bishop, hayi. okwenkukhu yabula uma wayeyisanoma yabulawa yaqishwa emva kwasekhaya khona kuzothiwa bonke labantu abafendeni Yes. babulawa uma wami uthi uma ingcele lo mama kukhona umfana Hayi cool. abathi umfanelo uyangizwa ngithina necala manje njengomuntu angathi kunebhedri lemoto ake yalithatha lo mfana wathi umonqolo lo mntwana uyabalekiswa manje njengomntwana ngathi akahlala ekhaya ulokwe manje kodwa uyaqashiswa wathi umonqolo ngizosongelwa abanikazi bemoto njengomuntu angathi bathi sizoskipha isidumbu ngoba nihlula ukukhuza injayeni kune language enjalo kuyasetshenziswa kwathiwa nihlula ukukhuza injayeni uthina siyoyikhuzela thina wathi umonqolo ngizwa bezama ukubancenga bethi asihlaleni phansi sixoxeni angazi akakhulume kodwa kuthiwa ngikhulume ngomfa angazi mfanelo ukuthi ubani lo yebo baba kunjalo kumfanele wathembisa kwabeka imoto umuntu kuyena wathi Awuze umoya kaka. uthe fika umuntu wathi imoto yakhe siqiyiwe manje kunekhambo kumele silikhiphe bekungafanele siborofite kuphela ikhambi lingaphumi uthi umoya ongcwele asikhiphe ikhambi manje kodwa masikhiphe ikhambi mama uke wathi umoya ongcwele awuhambe mawubevuma umndeni nike niphume nibabili noma nibathathu nike nikhuphuke le ndaweni engathi isentabeni uma nifike entabeni bese ngathi nalo uyaphuma ubhekale noma uyaphuma ubhekale nitheze izinkuni ezincane nje mase niqeda kuyitheza lezi zinkuni uthi umoya ongcwele kimi bese niyayithatha lezi zinkuni bese nithola inkukhu emnyama enasetshenzwa ngayo bese ngathi iba umhlatshelo okushiswa nishise le nkukhu iphila straight engathi niyayibopha nishise iphila ife mayiqeda kufibe umlotha bese nithatha lo mlotha bese nufaka u20 liter bese ngathi namanje niya kumuntu oyisalukazi osemdala afike lesi siwasho asithathe asikhulekele kakhulu ayikhulekele lento kakhulu oyovunyelwa umoya athathe lento kube sengathi namanje uyayisebenzisa noma uyayisebenzisa ngoba ikhona into la okumele sinisize khona nidlule khona njengomuntu angathi ningaqedana mosinina ngento engathi isikhali uthe umoya ongcwele la mangikhuleka la ngo1997 uthi umoya ongcwele kwakuze ya kuDisember angazi umoya ungitsheli kahle la kodwa angazi noma inyanga kaSeptember between September and October uthi umoya ongcwele kukhana abantu ekhaya abajahana ngento engathi isikhali straight angazi kodwa uthi umoya ongcwele lo msindo bekufanele ukuthi ngabe usawukhumbula wena 97 uthi uNkulunkulu kunabantu abajahana ngesikhali kwangathi begcina omunye nawe uyaduba wahamba wangathi kodwa uyohlala kwenye indawo eyisetown wagcina uthema ibuya waphuma umuzi wakhe naye wahlala yedwa akaphumanga kahle lo muntu kulo muzi wakhe ngoba kwayimanje lo muzi uneyinkinga ezikhona awuconfirm lapho uthi cha angisakhumbula noma uthi cha ngiyayikhumbula leyo mpi kodwa uthi umoya ongcwele angikhulume between September and October kukhona abantu abajahana isikali ngo97 awukhulume nami ngizwe lapho wakushona ubaba Yawuze umoya. theme kushona ubaba kwakhona ohambayo kukhona lezi zinto mawushalela ezibekwa la eceleni kwebhokisi kusho ukuthi lo yazi noma engasaboni nabantu wayehamba wayofuna lezi yazi base bajahana la Amen. 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 Ay, Nkosi yami Jesus my Lord. Nkosi yami. Amen. 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 Mama nisho mani. Amen. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Ngizoprofita ngomuntu akuluka ikhanda Nkosi. Amen, 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 amen. Ubani akuluka isinuphi? Amen, 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 amen. Ay Nkosi yami Jesus my Lord. Amen, 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 amen. Ah, ishaka, amen. Ay matota ngiyanitwa man. Ngena nathi baba. Awungembatha Jehova ngembatha Nkosi. Amen. Amen, amen, amen. Awu ilapho bafana. Amen, amen. Manje uthi umoya engcwele la kanje asikabi sesikhathi sokho.